Pozdrav ljudi i dobrodošli u naš drugi Python tutorial za početnike. Kako je vrijeme prošlo, već drugi tutorial. Dobro, idemo krenuti raditi. U prošlom videu sam bio otvorio neki drugi Python, a treba nam Python idle. Znači radit ćemo u njemu, otvorit ćemo njega. I sad ćemo vam pokazati nešto malo o matematičkim operatorima i o varijablama. Od matematičkih operatora, kao i u matematici, imamo zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje i još par ostalih operatora koji mogu biti veoma korisni. Možemo evo probati, upišemo 3 plus 4, vidimo rezultat je 7, a Python prepoznaje brojeve koje smo unijeli i matematički operator plus. Dalje možemo probati 6 minus 5, evo ga vidimo 1. I sada za množenje u programiranju znak vam je zvjezdica. Znači 3 zvjezdica, znači što je množenje, 3 i izbaci nam 9. A za dijeljenje vam je znak kosa crta. Znači 7 dijelimo, znači kosa crta sa 2 jednako 3,5. Evo vidimo kako nam je izbacilo 3,5. Ali nekad nam je korisno da nam izbaci samo cijeli broj, znači da se zanemari ovaj 0,5. To možemo postići sa matematičkim operatorom, tako da stavimo dvije kose crte, znači to vam je operator koji zanemaruje ostatak. Znači 7 dvije kose crte sa 2, vidimo samo nam 3 izbaci bez ovih 0,5. A nekad isto tako kao što bude korisno da nam zanemari ostatak, bude i korisno da nam zanemari ovaj cijeli broj, nego samo da nam pokaže ostatak. A to možemo postići sa matematičkim operatorom tako da upišemo znak posto. Znači 7% 2 jednako 1, vidimo, znači ostatak od 7 podijeljeno sa 2 je 1. I još imamo jedan matematički operator koji vam želio pokazati, to su potencije. Mi možemo upisati, evo ovako, 2 puta 2 puta 2 puta 2 puta 2 puta 2, ali to je malo dosadno i suvišno, previše vremena nam oduzima za tipkanje i ružno je tako raditi. Što možemo napraviti je, uzmemo znak za potenciranje, znači to su dvije zvjezdice i samo stavimo potenciju i evo ga, izbaci nam 64. Ovo ovdje vam je ko da smo u matematici stavili 2 na 6, znači potencije jednostavno. Evo, gotovi smo sa ovim i sad vam počeo malo nešto o varijablama pričati, ali nećemo predugo da ne bude previše dugačak video. Varijable to su vam kao držači mjesta za neke informacije. I možda vam u početku neće biti jasno zašto su to one korisne, ali uskoro ćemo raditi primjere i vidjet ćete. Naime, one su jedne od najvažnijih stvari u programiranju bez kojih se ne bi moglo jednostavno raditi. Varijable pravimo tako da uzmemo bilo koji možemo je nazvati x, y, z, samo nemojte da krene sa brojem pa onda slovo. Ja ću svoje varijable evo nazvati BMW. I možemo joj dodijeliti neku vrijednost, ja ću ostaviti da ima vrijednost 50. I sad je Python spremio to. I sad kad pozovemo BMW, on tu varijablu automatski veže sa vrijednosti od 50. Možemo vidjeti evo na primjer 20 plus BMW i vidimo to je 70. Eto, onda još možemo napraviti još jednu varijablu. Evo, napravit ćemo Audi jednako 20. I možemo zbrojati sa te dvije varijable. Evo BMW plus Audi jednako 70. Znači isto. Sad će se možda neki pitati, pa mogli smo to napraviti bez varijabli. Mogli smo napraviti 20 plus 50 i evo dobili bi isti klinac. Ali nije zato da će poslije, nećete vi uvijek upisivati te brojeve u vašem programu, nego će upisivati oni korisnici koji koriste vaš program. I zato vam trebaju varijable da uzmu njihove podatke i onda ih uvrste ovdje u ovakve jednadžbe. Eto, to je sve za ovaj tutorial.
Hvala vam na gledanju i uživajte u ostatku dana.